ibitoki byera hano nabonye ari ibitoki binini. Ni ukuvuga ngo ubu igitoki gishobora kuba cyagurwa nk'angahe hano weza hano? Igitoki kiva hano hari ikigura ibihumbi 10, 8, yego 7 biterwa nuko kingana. Ko abantu benshi bibaza ngo ubuhinzi bw'urutoki ntibwunguka Beri, turababwira iki? Ikintu utahaye agaciro nticyakungura. Icyo utahaye agaciro nticyakungura, ariko icyo uhaye agaciro yego nacyo kigira agaciro. Hari umuntu twiye tuganiriza, abantu bamuha komantere baravuga ngo izi ntoki ziwe ntabwo zizamwungura. Ese isoko riraboneka ry'ibitoki? Ibintu biribwa ntibijya bibura isoko, kuko nakubwira ko ntajya mbura isoko. Yego, nta n'uwo njya gushaka barizana. mu gihe cy'izuba uhangana gute n'izuba wowe? Urutoki rusasiye, yego, izuba ntiripfa kwinjiramo. Nta n'amahugurwa arenze. Yego, yego, amahugurwa ubwo namaze kuyatanga. Ahubwo wamaze kuyatanga, babyumve bakurikire. Ikintu cya mbere, amahugurwa ya mbere ni ugukunda icyo ugiyemo. Abeli, namenye amakuru kwinga urutoki none ndagarutse. Karibu. Urakoze cyane. Umaze igihe kingana cy'uhinga urutoki kugira ngo twinjize abantu mu kiganiro? Sinamaze igihe nzihinga. Ntabwo ari igihe gitoya, ahubwo mbaza ubwoko bwazo. Ni ukuvuga ngo umaze nk'imyaka ingahe nimba atari ibanga uhinga insina? Mpinga insina nazitangiye ndi umusore. Uri umusore? Yego. Ni kinini. Ni kinini. None ko turi kubona izi nsina zawe ziba zimeze neza, abandi bakavuga ko insina zabo zacitse. Insina zacitse zari zararwaye kabori. Zari insina za kivuvu. Izo ngizo zirarangira. Yego. Tangira guhinga ubundi insina nshyashya. Yego. Yego. Ubu ngubu izi ni fiya 17. Fiya 17. Ubwo abahinzi b'urutoki barahita babyumva. Yego. Bitandukanye ku bantu batazi ubuhinzi? Ku batazi ubuhinzi bw'urutoki, sibye ko munyarwanda hafi ya bose barabizi. Yego. Insina zigenda zigira amaboko y'imineke. Hari izengwa, hari fiya 25. Yego. Izo zirengwa. Fiya 17. Yego. Ni imineke. Bivuga ngo izi nsina uhinga akamara amasende. Yego. Izo uhinga ni iz'imineke? Izi mpinga ni iz'imineke. Yego. Aha, imbuto wayikuye we ya fiya 17 iraboneka ahantu hose, cyangwa se we kuki zawe zitarwaye byagenze bite? Izi fiya 17 izi zo nzimaranye igihe. Izi nzimaranye nk'imyaka 20. Imyaka 20? Yego. Ko ari myinshi? Ni myinshi kurikije uko mba nakomeje kuzitaho, kandi biturutse naho ziba zaravuye. Aha, ndibaza ko hari izo nahinze nyuma yaho zo ziracika. Ubwo wazikuye zitarwaye? Izi ni umuntu wazikuye muri Amerika. Muri Amerika? Arazitubura. Yego. Kuwo yazituyeho natwe tuzikuraho icyororo. Bivuga ngo izo wakuye muri Amerika ntacyo zabaye? Ntacyo ziraba, izo zavuye muri Amerika. Ntabwo ari igihe wazikuye, ahubwo n'uwazikuyeyo. Yego. Nanjye bampaye imbuto. Yego. Ni ibintu bishimishije cyane. Aha, ibitoki byera hano nabonye ari ibitoki binini. Ni ukuvuga ngo ubu igitoki gishobora kuba cyagurwa nk'angahe hano weza hano? Igitoki kiva hano hari ikigura ibihumbi 10, 8, yego 7 biterwa nuko kingana. Ko abantu benshi bibaza ngo ubuhinzi bw'urutoki ntibwunguka Beri, turababwira iki? Ikintu utahaye agaciro nticyakungura. Icyo utahaye agaciro nticyakungura, ariko icyo uhaye agaciro, yego, nacyo kigira agaciro. Hari umuntu twiye tuganiriza, abantu bamuha komantere baravuga ngo izi ntoki ziwe ntabwo zizamwungura. Ese isoko riraboneka ry'ibitoki? Ibintu biribwa ntibijya bibura isoko, kuko nakubwira ko ntajya mbura isoko. Yego. Nta n'uwo njya gushaka barizana. Yego. Yego. Ubwo ibanga ni irihe? Ibanga ni irihe? Ni uko nta rindi banga. Ni uko icyo ugiye gukora ugiha agaciro. Yego. Utagikunze nacyo nticyagushimisha. Nacyo nticyagushimisha.
reka twinjire mu buhinzi bw'urutoki. Ubundi kugira ngo urutoki rwere, hari abo dusanga ugasanga urutoki rwe rwaragundutse, ugasanga urundi rutoki rwe harimo imyanya rurasa naho ruhumeka. Ubundi nko ku nsina hasigaraho abana bangahe? Insina Yego. urayicira ukayikiza abana bacucitse. Yego. Ugomba kugira byibuze insina iriho igitoki, ukagira n'umwana wayo n'umwuzukuru, nturenze izo. Umwana wayo n'umwuzukuru. Yego. Aha, hari uburyo ariko izi zawe uzitaho kuko ndabona ziba ari zishishe cyane. Ubigenza gute kugira ngo? Nta kindi, ni ukuyikorera isuku. Yego. Ubundi ukayiha ifumbire. Ukayifumbire. Mu kuzitera nta banga wakoresheje? Oya, nta rindi banga. Cukura ikinogo bisanzwe, ukagishyiramo ifumbire. Yego. Ugataba, ubundi ugatera insina ikiri ntoya. Ugatera insina ikiri ntoya. Terwa n'umubyare kandi ugiye gutera n'aho imbuto wayikuye. N'aho imbuto wayikuye. Ukenera gutera imbuto nziza yizewe. Niyo mpamvu abantu badukurikiye bazakenera izi mbuto zawe, kuko watubwiye ko zimaze imyaka irenga 20 uziteye, kandi nawe wazikuye ku wundi muntu, bivaho ni insina zizewe. Yego. Niyo mpamvu rero bazagushaka kugira ngo bahe imbuto cyane. Uwakenera imbuto, yego, nayimuha. Wayimuha kuko n'ubundi ndazitanga. N'ubusanzwe urazitanga. Aha ngaha ndashaka kuvugira abatuye igihugu bose ko turi mu karere ka Ruhango, mu murenge wa Ruhango, mu kagari ka Buhoro, aho twasuye Abel uhinga urutoki, kandi urutoki rwe ntirurarwara, ariko tuganiriza uburyo yita ku nsina ziwe kugira zimere neza. Niyo mpamvu rero ndashaka kubabwira ko ukeneye insina, ukeneye imibyare yamureba, kuko twiyemeje kugira tujye tubashakira ibintu bizima. None Abel, ikibazo kindi, mu gihe cy'izuba uhangana gute n'izuba wowe? Urutoki rusasiye, yego, izuba ntiripfa kwinjiramo. Mu zuba urasasira? Yego. Ubwo abantu barakumvise ako kantu? Ubundi igihingwa cyose bisaba kucyitaho. Ukagiha ibyo gikeneye, nacyo kikaguha umusaruro. Aha, ni ryari wongeraho nk'ifumbire se? Ifumbire uyongera, ni ukuvuga ngo iyo insina ya mbere imaze kwana, iyo ntabwo uba ukiyitayeho. Yego. Wita kwikurikiyeho. Ese abantu benshi ntibabizi ariko? Abantu benshi ntibabizi. Abahinzi barabimenya. Abahinzi barabimenya. Ntabwo ari bose, niyo mpamvu mbavuga. Abahinzi b'urutoki barabimenya. Iyo imwe imaze kwana, iyo ntabwo iba igikeneye ibyo kurya. Yego. Ahubwo ukenera kurera umwana wayo. None se Abel, akabazo k'amatsiko. Yego. Ko mbona ibintu byawe bikora kinyamwuga, nta mahugurwa ujya ukora? Ni ukubikunda. Ni ukubikunda. Aha, none se nk'abantu bakeneye amahugurwa, wababwira iki? Ni ukuza kuri tere, nanjye kandi ubwo nta n'amahugurwa arenze. Yego. Yego. Amahugurwa ubwo namaze kuyatanga. Ahubwo wamaze kuyatanga. Babyumve bakurikire. Ikintu cya mbere, amahugurwa ya mbere ni ugukunda icyo ugiyemo. Iyo ugihaye agaciro, nacyo kirakwitura. Aha, imbogamizi ziba ziri mu buhinzi bw'urutoki ni izihe? Imbogamizi keretse iyo haje nk'izo ndwara, ariko bisaba iyo cyumyije cyangwa se kabone, urayirwanya. Gute? Urarandura. Urayirandura, izisigaye zigakomeza. Kuko igeza ikagenda. Irwaye urayirandura cyane. Iyo utayiranduye yanduza izindi. Kandi isi uyirandura izindi ntizandura. Ntabwo zikomeza kwandura. Yego. Aha, noneho tujye mu bintu by'amafaranga. Wagira inama abantu guhinga urutoki? Cyane. Cya mbere ni ukuvuga ngo ushobora guhinga imyumbati, undi agahinga urutoki, mugasarurira rimwe. Urutoki rwera igihe kingana iki ubwo? Igihe waruhingiye cyongera kugera zirimo zana. Ni uko ni umwaka. Cyane, mu meza n'ubundi ibwo igitoki nacyo kiba kimaze gukomera. Kandi n'imyumbati niko imera. Imyumbati nayo iterwa n'uko wayihinze n'aho wayihinze. Usarura umwaka. Yego. Hari aho ushobora kuyisarurira amezi 8, aho ushobora kuyisarurira umwaka n'igice. Ahubwo imyumbati niyo yerera igihe kirekire. Biterwa. N'aho wayihinze. Aha, wagira inama iki rero ba bantu
batinya ubuhinzi. Ubuhinzi buri muntu ufite aho gukorera yego yahabyaza umusaruro. Ntiwite ko ari hato, ahubwo aho hato ugashyiramo ikihabereye kandi ukahitaho kikabyara umusaruro. Urakoze cyane, ndagira ngo uduhe nimero, ndagushimiye. Abazakenera imibyare bazakurebe kuko izi nsina zawe narazirebye hashize igihe kirekire zikoraho ubushakashatsi, niyo mpamvu naje kukureba. Rero waduha nimero ku buryo bazaguhamagara. Nomero yanjye yego ni 0788 yego 52 yego 93 yego 35 35. Urakoze cyane. Hari icyo wabwira urubyiruko? Urubyiruko narushishikariza narwo kujya mu buhinzi, kwishakamo imirimo. Yego kuko ngira ngo aho kwirirwa uhagaze cyangwa se ujya mu kwiruka ushaka akazi, wakagombye kukihigamo. Yego kandi nawe wabitangiye nta biri aho ngaho, nta njye wishatseho kugira ngo nanjye nihe umushahara. None bimeze neza. Umukozi wa leta nahembwa, nanjye njye guhembwa. Abo ngabo basigaye barira. Abasigaye barira abo. Ntago barira kuko barahembwa, ariko nawe ugomba kwishakamo umushahara. Urakoze cyane, ndagushimiye. Abakunzi ba Mr Tech Rwanda, nari ndi mu Ruhango aho nagiye kuganira na Abel. Ni ukwango ahinga imyembe kinyamwuga, agahinga urutoki kinyamwuga. Niyo mpamvu namuganirije kuko afite insina zidasanzwe, afite insina zimaze imyaka irenga 20 zitararwara. Afite insina kandi yakuye ku wundi muntu muri iyo myaka 20 bivuga ngo irarenga. Ibyo byose nibyo mba nabateguriye. Murabona ko ndi gutembera kugira ngo ndubereke runo rutoki. Turi mu gihe akazuba katangiye kuva nanone, ariko ntacyo bibwiye zino nsina. Jya hirya. Bitewe n'iki? Yatwigisha uko wita ku nsina, kandi ikintu witayeho nacyo kiragukunda, ikintu witayeho kiguha umusaruro. Mureke mbatembereze rero, murebe izi nsina ukuntu ziba zimeze. Mureke mbatembereze murebe izi nsina uko yatubwiye azitaho. Muraza kwibona kuko usanga zifite isuku, usanga zitaweho, niyo mpamvu nazo zimuha umusaruro.